Hello, what's up? Naimbag nga bigat kita kayo ang kakabsat ket tatangal daw ket pagpapatangayon tayuman nagiti na dumadumang upobrahan ti tattao at nga Valentine's Day nagiti padang awan ka date nang akong kunada. So nya ba nagiti posibilidad nga obrami or obrahan damot tapno ti kasta ko may awan nagiti sakit tinakom mi insina di babagot mi gan babagot da. So nyo ba ti Valentine's Day kakabsat? Ti Valentine's Day kasi pa nag-celebrar ti panagayat ti may sakon may sa alang nga ti jowa girlfriend mo mabaling mo mong i-celebrar kundam ti pamilya kun gagayo mo ket ti nga Valentine's Day ket mamaminsan lang mapasama ti may nga tawon inteng ti Pebrero nga bulan no apay nga kastelo una yan ti importante na dahil nga Valentine's Day tapno maparagsak da dagiti ay ayaten da ti paraan nga isurpresa da suna ikan da ti nangingi na nga sabsabong nangingi na nga chocolate nangingi na nga regalo kinaduma-duma gaban-banan may regalo dagon di may isang babae uno ti pamilyada sumanda kami imod nga ontay ayaten na tatang Valentine's Day katat po imod dagiti libang abanan namang paragsak kanyami tatangal daw nadumte ngayon, ti Valentine's Day. Kitsak ba tayo rugyan nakapsat. Kung barbaro kayo dito yung channel ko, kung nyo liplipatan nag-like, kung i-share, kung nag-subscribe, kung pakiklik man dito yung notification bell, tap na di ka updated ka dito yung video nga, barbaro nga, i-upload ko. So, rugyanan tayo. Ito yung unang obrami dahil pa nag-ayam ti Mobile Legends kung pambansang gabi kung kuna naging ti babae kung lalaki tagamin pukpukawan na ti atensyon ti may isang tao tapno ti kasta di na nga makumusta kung may text man lang medyo may isang tao so nga do tagpaspasubnod dahil ti lalaki kung di babae nga ay ayatan na ket adik nga gayayam ti Mobile Legends. So nga dahil nga Mobile Legends, kung pinanaganan da, nga kabilang ang jowa. Welcome to Mobile Legends! Mid. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. First blood. Double kill. Triple kill. Di may kadwa, bubrami, dito pa nagbuy-buya, di TV, tapos na pinastakit, may sakit tinasun, ngayon na, may isang tao, ngayon nayat mo, numimbati na kamot lang nagagos. Nagbuya kami, tinaduma-duma nga palabas, tapos na tikastakit, may awan deji panunod ni, deji may isang babae, wad no deji lalaki man, nang perdi, di pa nagayat mo kanya na, insina na ka, tapos kabigatan na, dati barbaro na lalaki, kung babae man, nakudkudwa na. Dahil pa tawagan na nga, muskul ti rupa. Sa may katlo, nga banag, no pobrami, kaya di pan naturog, no maturog kami, tapno di kasta, malipatan mi, digiti, aldaw nga panagkudkudwa mi, nga permi, tiragragsak mi, kaya di aldaw, yung bagbagana, nga madin ang kaibati, mapalagos lang may sa bulan, 2 Domingo, talo aldaw, itimbati na kalatan, kabigla, gawan tipakpakada na. So may kumpat nga banag, obrame, diti kong kunada, na sana all. Sana all. Dito nga sana all, kiti panaguri mi, kiti kalkalsada, wan iti tambayan avenue, kiti magna, wan no lumabas, agjowa, nga agkudkwadwa nga, holding hands, or kiti imada, na kami ipukabit. Sana all! Sana all! Sana all! Medya, iti kong kunada, na sana all. Putang ina mo, ginagawa mo! May kalimang nga ba nagbubrami kasi di
Facebook. Nutikas ta aguray kami didi. Nutikas ta aguray kami giti agjowa nag-i-upload DJ timeline da. Scroll me yung news feed me. Kuno DJ agjowa DJ jowa nang agkudwada ika holding hands. Kunit nga nagbiniso kit bagak lang amin kanya kakabsat. Han nga amin nga jowa na or partner kinaragsak ni dumteng si Valentine's Day. Dam DJ partner na tila ubrahan da kung DJ partner da pati habol da DJ lang kwarta DJ babae wano di lalaki tapno tikas ta dalang pang suporta na kung DJ pagbagina no makagatang sinaduma-duma nagamgamit nakayat na kay DJ pagbagina kenhan amin may sa wano single ket naliday kung nagmay sa kada Valentine's Day kasi damat ti pamilya na kuno ti barkada na nga kudwa nga celebrar say kungkunada nga Valentine's Day. Kung si ka no daman ti partner mo tatta nga Valentine's Day ano na dam alwadam kun may sa amo nga lukluk punso na tapno ti kasta dumting to ti daw nga ibate mo nogsina kayo kita nga nasakit tinakom na gamin tinaramid mo ti amin nga pagayatan na importante sika nga lalaki wano nga sika nga babae tinaramid mo ti pagayatan ti partner mo kaya mabali mo ibaga kanya na umadimon or naumakan ibagam lang kanya na tapno ti kasta ang agsagit tinakom na ti babae wano ti lalaki kaya madiday di bubrahan ti kaadwan nga basta-basta na lang iba ti di lalaki wano ti babae anang tumagita ton maminsan nga aldaw di lalaki, wala di babae, kanta kutudwa na, sa bali. So, dahil si video tayo kakabsat at tangal daw. Kaya na barbaro kayo ng dito channel ko, yung libatan nga, nag-like, share, subscribe, ni-hit yung mga notification bell, kinastarahin kayo ng updated, yung barbaro nga videos, i-upload ko. So, dahil si video tayo kakabsat, Happy Valentine's Day. 2 beses na yan!